Everything for high juicy news. Mema Obibia Kwaba. I had the latest hot and Aremeyaw Bremo. And uti so unyan subscribe to channel dia bomodian se obe subscribe. Robeyan se obe click the subscribe button. Na wabele notification. We understand video for be upload with the first person once ebeka sa video. Afi uyana wa like video no. Give us a thumbs up na fi share ma wa fufuro so na when you be here. Na ensem dodo na ra ekoso ewo Ghana memo hano afi yemura ye ensem a abeto yepono so yinti eye report ya ababeto je sankomo yimuma yinti Mama Claudia President Mahama have a big heart. He has a big heart to the sense or accommodate our nonsense. Na kadanado dan Kwaku Fado da beto sa mess ya ye kan wasem ya na ka obi kro betibia tena krom ha didia ma ade ache ha Akufo Addo ba akonwa so ade no anye wo ma no mo hu ni asam kro ya bu bowura wo bu fie sisa wo bo niama chese basa wo mo ya fa wo mo niama no kra so kokko bisa ayira na eda be start operation galam stop na Akufo Addo de ba krom ha no eniama ewo mu no wo be bie wonu operation galam stop na Akufo Addo ka kire Ghana for say odi ye sika ma sojafo so amon ko stop galam say no me ka kire wani ma ko so a obe won say hi obi na bon nyom cheche bi adi mewo chase Akufo Addo hu wadi Ghana wu wadi ya wo tina me ka kire na yi o mapanyi Mahama se mesere no wanche no awasi ya chi na adu sisi ya nia bisa da nu asam eniema bebre wa awasi ya bisa da na adu kosa because he was the president. We cannot just keep quiet and say so oh no president no eno ne ya tra ko ma yanto obi bokro no a onim se be opposition bi na me kofie kra sa opposition no will still protect me. And I'm me pere me ho mania bre ya chesa constitution review no me pese president Mahama ya ntem eniema bebre wo Ghana ya constitution no a e wase asesa no aya cake Akufo Addo ne de kwa fa no mo fa sika nkwa banko egu amedem egu bi passe ebegu Polytank im ebegu obi wardrobe um ni nyina information ni nyina ye wo omo amasi underground awo mu fie ayi one room ediasi wo edi sika kogu wo ni nyina ye nim etina me catch president Mahama so onye ne ntem because a child ajo eniema na ebubo ban information na BNI for Monsaka their aura ayama no please don't wait we don't have patience yeah ni sabotre do ye ni sabotre no enkofo no wo prayen amo kikam ni wo ka no eye wo de political party kata wo mani no mo ye omadwe say time na ye kasa no wo madwe ye se ne ye anti government obi mpe na ado asem ena obi mpe Bawumia asem ena obi mpe Akufo Addo appointee asem especially no kind of Ofori Atta ne nkrofo ne gabby no wo Asante Bediatuo mu ena wo matwa mu ahia na corruption adokrodokro niam bia no wo ye no saa nkrofo no ena na omubu afu yen da bia me ka cho se atamdi amagye wo krom ha no say ane me honam agye enti me wudi matam a wo na wo ha wo ho se me pese odi tu baby ani wa wudi matam a me ebe ha me because you can't stop me watam die no emmu mabam enu watam die no emma me nkase ene de wa Ghana fo bi num di matam die me ba kra me nkase bi enu de ya Diana wo so because enya possible me who di matam no na me ya ne more because there be nim de say ade na me ka ho asem no eye de be boa Ghana na me di ka hwe no kane ansa na asem kro no me ka maka time na ye ni abra ne ye kasa na na dan Akufo Addo amamuo no krono keta hye ne proye na me de na me pesa me ka ne say corruption o ada no bi wi abanche so ye kromfo no be the pay at the 00 kan ho no oji yensika eno de ne ato di kakraka corruption enye bibia ya krono there's no name for corruption no edi bia ni wiase a ye de qualify corruption me patro ya krono obia wo be fa kwati kwanso e de o man sika ye de ni kwanso wo de ye no oya kromfo
simple because obi kwa wi abanchi wi abode ye no ne dia ne yakoni yankasa ya corruption na ya catch so ye thief ana obi di tu akokro no boy so ye am robber ni atiminya correct terms at the manner ana ne ya adwen say apase ade brofo kata niam bi so ne ya hyeda dia be hye ho corruption ya krono fita krono eti me justify sa brofo na ya mo kan say ye mfa nhye ba bi o meka cho sa wo ya kromfo plain in plain language won ti ase no ya wo wasem. That is my definition for corruption. Wo ya corrupt ache sa wo ya kromfo wo yo bi a wo mpo mani ye wo ya kromfo enti menya wadwen se wo wadwen kase Sadia na ya ma ni posumasi de o ya smart pa o na dwene ya adwuma oboa o ya kromfo onya smart bi o ya kromfo enti obi a wutimi di kwati kwan so eya wadwen se wo de wonim nyansa na wo de wadwene bo man ne krono no wo ya kromfo enya se wo ya corrupt wo ya kromfo atayi mu atayi promise atayi se you know so ya de no kwato nsawam anamboa ada no de yanka se bi o ya corrupt ni ade brofo bi ahyehyehye baabi bi se de be ye de be kata niam bi so eno akọ social media baabia me say ene ti na me say asem we me nche wo ho but at least I vindicate ya mu binuma na ye ka se na na de danko Akufo Addo ababu obu o Ghana no eya kro no amamuo I vindicate ye eti won sa wo tifie da se wo didi batam sa time na maame na wo gina wo bidie mu store mu eye video didi matam Sammy me didi Bawumia tem me didi na Ado atem ba want me improve just a single word that me use ya na che say because sabe ba no susum na so anopai emu odu but maame nka want me improve say ba kasa na Ado ya kwase na Bawumia ya aboa. You couldn't prove, but because I'm criticizing a mamu no say, "Eya kronu amamu a kromfo wa mamu ni muntino." Who could jira baby? Who sa will store more? Sa who kuko buobi achi o sa say yo. E di matafum from now. Sa me se me muao. Memwa because me who sa wono. When yini anka e bi abeti mi awo me. Enti my friend say sabe me maami a wa free mu a wa didi matem. Na me maame so sabe na dwene ni form sa. So betimi aso camera si nanim edidi matem me maame onim nyansa papa ni nyansa ni bi no de wo me etimi hu sa wo ya panyin toto sa na wo di sa adwuma da eni kwase me pay attention to you enyo no kwa I can count series of people go to TikTok and you see engrofo mutimi de me picture etu da pampam na wa ye na ye say o di matem and you see Mama who said me a popular chair nanado. What I say me we a popular chair nanado. That's the reason why you can use my image and start insulting me because of attention. Oh, attention. Kesa wo boy atiti dia enkwafo ba be hwa de kode a wo ka fa ya atiti ho enti wo benya followers enti wo benya attention enti bi kwa no me de wa me ho sanya hwe no wudi dwuma bia di ma wa dwuma ma wo ye nti wutimi fa me picture ene me videos amaye na wudi ti social media na wudi matam enti me eye credit ma me enti wadwe ya wo se wudi matam me mani anche papa because the more na wudi matam no na ma wo se Sammy wodin me kasa ni patie enyansafo a wo man ni mu tie nyansa me ka no na wo amu amayo amadwen so mo de political colors be kata o mani so no e be yo amadwen so mo de bedi nkwase asem enti anu ya wo case enra honorable Adjosafo emre bi atwa mu obi bisa me question say Adjosafo wa ye wo den na me so onye me hwe oye me MP enti aniema na ekwaso na do me Kwabena ne ye tete because ye hu ye MP na ye MP so nka hwe nkyere ye no na hu expect me say me miama no enti saa time na me kasa no na nya say me tan Adjosafo na me tan no enkoma me di no saa mre no ebi kwa saa mre no ye bold etie ye ebe kan the side of the story me ya sure say ke wanu pempenso na odru ye no. But time na mani abra na me kan na nkofo adwe o se bia Adjosafo ye MPP niti na meta no me metimi akacho me bi nsuro e na me kan Adjosafo mato aba ma ne pen as member of parliament odo me Kwabena ya mato aba ma Adjosafo pe because no your ba me hu so bi oba ye bibi na me susu se ade no ye no betimi aboa me yire me hu se sa nipa no be support no
And that's the reason why ya ele claim me 2 man 2020 and I'm saying 2 man 2024. I just have from 2 man 2016. It is Samra no Sadame Kasa, minim Diameka, just be Adama, me ye de keke. I voted for Joseph in 2016 to know I am MP, and I have every right to some question. Near man, question I mean, who say M1 2020 man to Amano, me to my claim, and 2024 me some to my claim. Afenyo one say I just have one kasa beti ase say enyema ne bi wa wodoma e wase wo kama nkrofo hu de ekoso say enyem me na meka kire Ghana fo say Akufo Addo amamu obebu wo krom ha no kronu amamu amro bri kronu amamu e no obebu ye Akufo Addo amamu no na ye kronu amu be wi ayen and no I just have interview no yeah just a portion of it, and when I come back I will tell you more. Smith release the video no yanko. Smith ya na time no me ameta me made. Minutes. Omo me kan cheme se me bo. Akwa misramo mo bie me yanko. And the rot, majority of the rot in the central region. Calculator say problem go ministry ho tina na won ko no ministry ho daddy ho ministry ho na me ko na me and the agencies no ministry ho school feeding na mo kan wan say school feeding na ministry and we be in parliament okay but no frame meeting kwa won ma frame meeting kwa mada or see or empanyufo ekunya efficacy yenimu no reported to me and the rot and the corruption abaya bay me se omomoni nko school feeding ho man panyufo ya dwempa and the school feeding e bae na the way ya turn no me start say gender mami me go beba time nyina president Akufo Addo ka tell me say me audit of school feeding Sammy am sika podi aye adwuma say na sika bebre na ye de ko ho no ni ye de ye and na ka ye wo mu me kwa me from mami ba ko ma mienu wo ma no to me kra so no bebia ni connections wo wa de ho no na ya me ni di agro no wo mpeo. I'm saying and I did my audit with the report for cabinet. And the rot, majority of the rot in the central region. Rot, school feeding. Report back to the president. The report boy. I feel say did never name backlash never papa so papa say on the auditing. Papa be President Akufo Addo. Yes. O say nyon na o se me ntimi fa audit me kura entu baby. E ho na me problems e start e. Ma me ni nya kwa me office say enkola ne sika a ye de marketra yi per head no. That time pono ni enfamba 1 CD 50 pesos na 1 CD. 1 CD per child no. Or me pa or ne me be ye di where yes don't speak ill of the dead ma me wanya ne baby come nkan gu nani ase but LPP for branding me tuntum te say me kan okra wom na me fa me toma fita efra ma me ne ba me ho be ka kire me say me pa obeti me di go schools ashishem agege 1 CD ni e wo Ghana maintain baby a dey abra me and she can make me rich and I'm say what about da me fi apoto kwa Joseph asini mu na me bae enima ne din kakra for this ni say na wo kan ma me no enti ase I'll be obitimi a defending ho but question we be say say adentina ensemani koso nyina wan kana fe na wo kasa say nyina nkra ne mu ntutu nkra news that men kra wo kasa the yi nkofo e benefit from ade na America no e do so to the extent say wo kakra obi ani ho obaji wadi o enti that time no wase wo kakra na obi ani ho obaji na di ba that time ye kan mudi yatem Samre no ye kai na wonim asema Joseph ka no e wase wote ase se obi ani wa no otan na nado ena no obi ani won so no otan Bawumia but eniema na ekoso wa amamwo no no some of the documents that we got and won dey bia meka se menya nka niema minim no ka wonim menya nka niema metse no e ka wotibi
because there are some of the issues I say yet here. Ebi wa hɔ no ma se yɛkase de ba to the public consumption and we man be Daniel Butunti nyama ne bi wa hɔ no ma yɛte a yɛka ya no tum. And most of the issues now yɛte no ɛyɛ de abɔ man ɛsɛe wɔ man wotumi sɛ nipa hyɛda yɛ na dwen sɛ me sɛe kuro no eti wotie agyasafo asɛm wɔ kan ya akwa te sɛ sɛm yɛagye de sɛ NPP aban ba yɛ no ɔno wɔne ate asefo a mɛyɛ adwuma o ɔne samanfo na bɛyɛ adwuma ɛwu ɔbɛwuwo awufo samanfo ghost anything na national service omutimi din samanfo din ɛhyɛ nkrata mu ma samanji pay ana school feeding so yade ensamanfo din ɛhyɛ mu na samanfo so ɛno aduane ɛma samanfo ma edie free SHS na da hɔ na ayɛ sei no hwɛ ɛda yɛ be bie nkrata mu no ɛna abɛhu sɛ ampa Audition nkɔ school but obada no school ni di be wom and samanfo nkra wo mu nkɔ school a wo mu di hye free SHM na kade nti o mo start here o mo se 5.7 million enkwala na benefit all of a sudden ekwoba no sha say ewura bo so 3.2 or 3.5 enti over 2 million na da so no na no ye hefoa and as enya 5.7 so na what documents no so a ade no mo ye campaign and am 5.7 million and am benefit from free SHS where and that ye be free SHS in grata mu no Ghana for mo be dwane na ye bie NAPO so dia kra dia mo be bodam NAPO ya fa mabunu over 100,000 wo mo bua and samanfo 70% and samanfo 70% and I know more NAPO enti ya fa mrantie bebre eso so no na promise egu so kwaso na nti wa bisa ho say NAPO na na yesi ya fa nkrofo be 100,000 no nkrofo no mo fa ahe na no mo ye adwuma ne wai enti Akufo Addo abamwo no bebu ye no oni samanfo de bebu man enti na ne yeti bi bobosia wo hu de ade bosia na ye bosia kakaka sika ne ye bodia na uti paawo ba wo tirezie sika no hu ba bia fa saman age saman ba je sika no because oti asefo na je ya wo tirezie abehu sha school fee asem na ajasafo kan ho asem no wo kai se sa Getrude kwashiga kuro ya ma mi kuro ya na wanya ne ba bi koi wo Ghana fo nkwa na ye hypocrite ana obi awudi ahokwa no nipa ye nim se no odi bone kan ya hyeda kwa kan tribute kama ni ade aboni panaba so ya abusu adofunu obi awuo no na Afenyo ya beka no won sepa so ye nim so ote ase ga abrantie bia no opema ana no ye wudini no odi nsebone wawuda ho no nko ade yase ye nka owufo achi asembone sa Getrude kroya na adwasafo ko sake no ani na anu ani na nsa adwasafo achi na Akufo Addo afra maame no so nsa nko ye adwuma mukai maame wei amane dane ntokwa kasia wo ministry ho adwasafo apam maame no ani na anu ani na nsa Getrude kwashiga na Akufo Addo asan frɛ no go and do your job. It is an unknown make catch was say. Nana do a mamma no bebu ye no. Obebu a man to say you know, you want to quadra that one boy to as a revenge. Now, Sabi Nanado, and you'll be the castle Papanya ceremonial president to Yando Papako. Sajin so with Timuna, Ama what Junior say, Ghana for your Wabusia for Bonan, Yanya Bonio. Na ya pobi a wadu o maye wa sa down kwano sa ya kan say you pifo na o mudi nkwankwansa na o papa na dia ni mu no ya pobi a enkwano no wadi Ghana bone asem no kwa o kan obi buafu enti Akufo Addo bebu mba ne te se de one Ghana wa revenge maame wa yo ada wo TV sui adwosafo pamo no any 3 days na do asande na ba eti wo kacha me sa kro no na ekọ no na do onim hu bia na ti na o se me gidi me pa cha hwa me sramo His Excellency John Dramani Mahama uko opposition wo tira akwam ha 8 years wan kwa ba bia o and some Ghana for the MPP for bika fa wo ho na do have every right to investigate you but omo korure ma omo hu hwe no ti na omo atimi aka hwe hwe mesra mo na do 3 years twam aye che na enye yi mo nkwache no
achi nanado ni achi Dr. Bawumia kan Ofori Atta da wanya ho no ɔte amonane a ɔtom boode ba park no so no wanya no obi a wo wahwa mo man abɔ kan te sɛ wo sɛ nya no ha Ghana pa de nsamfo bi sɛ de kroma ya na bɛkɔ so krom ha ya munyi ma me free TV no so obi a ne nsamanfo to nsadidi obi a di nsamanfo sika enti you see edu baabi no school feeding no be say ya to a point where caterers no kwa no mo no ankwada ma atiasefo adie no afani antimi ntua caterers ne ka yetimi ntua caterers ne ka to the stand say caterers no mo wa Ashanti region ponya akokoduro say me yankɔ regional minister Simo Samesa woni yankɔ kan ya asam nkyere no no papa panyi ante say gina bronsan so to todensa ka say mo fa mo kwasi asam free yankɔ didi wabatam maame panyifo bi kra ne na yire yapɛ bi kra ne maame yapɛ ma ha Simo Samesa de ne sabankum gina bronsan papam to bi ma ne caterers no say omofo mo kwasi asam free ne sonko enti wo mo no aduane ma atiasefo die no yenya sika ntua ba yenya sika ntua nsamanfo de enti for Getrude kwashiga to even get a mind say mama fan nsamanfo suku emfa nhyem Radin Yankopon Shagana your problem your problem because agye ya na wo nkofo tiri mo obode ko politics mu no enya adwempa Amanya spinia yes ye bra ye bra nyina ya adwumbone ye hye nkrofo tirim enkrofo mo access to power na na do Kweku Addo de mesra president Mahama se mesra no mesi 3 years no anre atwam ane che beden momi anchi na na do sisi ya yanchi Bawumia kan Ofori Atta ni Asante Bediatuo so da reach mo so da mpamwa no anya yasem o man bi kura ye serious anka wasa Getrude Kweku tu funu ne ade begina court Wuti minya adwempo se ma me fo saman din hye bukum na me fo man sika ntua ne ka enti da bia na caterers ne boka caterers ne su because ye de sika ne man samanfo na atiasefo wo ho afede nyo obi na time na nado na nyo obi na time Dr. Bawumia this is just the beginning where ya shasia afenia bewe na kese pa ha ensemu ebe piepie no ani ampipim pe ba bi ya na me maka cha me se party no agu agebo kwa fa me foforo mo wan pipi party na da wasisi ano o agu party da gu nti se mo bibi ya mo san kwa fa me foforo because mo rolling sama ya te ase you keep on changing your names but mo character de ensesa enti se ya wo se NPP amanyoku na da wodo akromfo ne criminals fa papa wam ye kituwa bi sa papa no so kasa abonefo ne mfa enti na adwasafo se samna no kan kra bi anyini because one more no mo benefit tie na sam no ase one more no mo benefit no mo ye bebre omo ye bebre nti wo kwa kan ma hwan ya gie di na akwa kan ma hwan kra ne bete wase samre no ya titi kwa kan bi ye di matem obi sheda fa phone frame ada adwasafo wa ya wo den adwasafo wa nya me hwe na won say adwasafo atiase say samre no na ye na duro naka onya akokoduro te sa atam no ye wa akokoduro na yetimi kasa na o kasa yanka Ghana fo kwa ye fa ye ho adwentem wama kofo yi kwa mama die wadu oban ne sika ama samafo adabusie ye adie sika ma sese ehwe sika na ye hu etia na audit na hu I don't blame Akufo Addo me blame no yan Ghana fo ne so so ne so de brofa kase zaki kan sisi so sa ba keka brofo en wode da yen ye tisika so so akom de yen ampa ye tisika so na na do hu sa sika na ne ye te so no en obo ne tirim posa wane ne nkofo oba on be boye krono sa na na do say krono akwa so wa na mambo mu nyina no onim hu hwe a e wasanka ba na wano akasa sarande ne ho ama say BNI Sammy hu so wo mo maka no mu nwem Bawumia no tinima Wamia no otinima boko wa hu say the asabda so ase a epiepie no obi ani ho tan obi a mofa phone line into TV no so obi ani ho tan obi a o basa wo sho mamu Akufo Addo bebu ya
na me catch us na do bebu mind to say de no ne ye wa asem ase obi a ya bo wa to ho na me nya wade a me ye wo no eno bi na nana do de be ye Ghana fo ha ye kasa wa krom ha sa MPP fo binum didi yatem so mu da so didi yatem afede mu ama kasa matu amasum His Excellency John Dramani Mahama bema ba ha abanu de ntia ye campaign ma wo ene de ntia ne memfa wonsi fom aya krono na koso wa Akufo Addo ababodubudo hwe awoba no anya hwe na wo gi yesika ma ye kra ye okay gi yesika ma ye baby cross answer manfo ni nyina hye no ye bekwa kwoto obufuru di obo ba because sama timi disika ye prosecute sama ye beye enti baby answer manfo ni nyina won e wose ye fasho mo out ni agi yesika very simple national service de ba ni ye kekam Bank of Ghana dan na esi wo no e ho nsem oba Bank of Ghana dan na esi wo na e no amose monti ase ye de se jakwa kwa de wa kwa disinfi enti de Mama Claudia, President Mahama have a big heart. He has a big heart to the sense or accommodate all nonsense. Naka na do dan Kwaku Fado da beto some mess ya ya kan wasem ya. Naka obi kro beti ya tena krom ha didi ama ade ache. Ah? Kwaku Fado ba akonwa so ade no anye. One man no mu hu ni asam kro ya bubo wura wo bu fie sisa wo bo niama chese basa wo mo ya fa wo niama no kra so kokko bisa ayira na eda be start operation galam stop na Akufo Addo de ba krom ha no eniama ewo mu no wo be bie wonum operation galam stop na Akufo Addo ka kire Ghana for say odi ye sika ma sojafo so amon stop galam say no me ka kire wa niama ko so a Obe won say hi. Obi na ba no nyom cheche bi adi mewo. Cheche bi adi mewo chase Akufo Addo hu wadi Ghana wu. Wadi ya wo. Ti na me ka kire na yi o ma panyi Mahama se mesere no. Wanche no. E wase ya che na adu sisi ya ne bisa da nu asam. Enya ma bebre wa wase ya bisa da na adu kwasa. Because he was the president. We cannot just keep quiet and say so. Oh no, president, no, well, I don't need that truck from my to a big book or him some opposition be now me coffee across our position who will still protect me. And I'm me menya breya chesa constitution review no me pese president Mahama ya ntem. And yama bebre wa Ghana ya constitution no a e wase asesa no aya cake. Constitution na no mudidi yabone no 1992 constitution na da wo no eno na mudidi yabone no eno na kwafo kasa ti sasa asa asem adwasafo ka na breaking news me enya breaking news ma me wo na ye news ma maka cho se kro no e ko so wa Akufo Addo amamom no se ye ka se agigi sika da mo fafo na Net2 TV no so ah si yakasi ya jiji sika na wukuro mu kwan no eni 3 days kura na nke yaye sika no egu nsamanfo dem sika no egu nsamanfo dem e da ni pate ho Akufo Addo ne de kwa fa no mu fa sika nkwa banko egu am dem egu bi passe ebegu Polytank im ebegu obi wardrobe um ni nyina information ni nyina ye wo omo ama si underground awo mu fie ayi one room e dia si wo e de sika kogu wo ni nyina ye nim eti na me catch president Mahama so onye ne ntem because a child ajo eniema na ebubo ban information na BNI from Monsaka their ora ayama no please don't wait we don't have patience ye ni sabotre do ye ni sabotre no enkofo no mo pra yen ene Ghana kwan nyina nye obekọ na school dan bi ni baabi light ni bo what tinkan ya wadwene say all is well. When they travel outside a crack, and you will see situation and nipa wom. Na nipa da sani nyamia bono. Eti me dia dwom boni ahye ni tirim say, o man ni sika no ma me mfa nyansa nyame de ma me no. Emfa mo ban ne kro no. Enti nkwala no kro mpo ne ye no aduane fu de ma nkwala ni di because sika no kro no no so. Ba yetimi de nsamanfo nkro ahye din bukum ni agena nipa da sani agi sama sika do akodi. Wow, Papa, Apostle Dr. Kojo Safo.
One name emwa or the boa MPP. Pa. Me baby say okura. From why Kwabia mama come story. Where you see, yeah the year na anya we ya, ye nya fire. Me papa Apostle Dr. Engineer Joseph. Na uko baby ICGC asori ne wo Accra Central Habobloshi ho na. Habobloshi ho no. Na me papa wo transport company. Your friend Imperial Express. So okay. Oh no, yeah. Imperial Express yeah, papa yeah, there. I know. Eko Srem, Eko Beni, Eko Togo. Eko Takrade hi na enko. Kwame. Dakra no pa ye sorry ya bulldozers ni niam si ho ebu ye transport yard ye gu ho ebugu ye me frɛ ya regional minister ka che me say eye order from above ya say papa adwuma what buying was wo ma buying was ya gu me papa adwuma ya bubu no ya mfa paper ba kopo ma ye notice bo ne ye nsesa ye niema businessmen na he na ye niema say hihye wo mumu wo one na ye regional minister Messi Henry Quarty, Honorable Henry Quarty, Minsuro. My friend, Wakachem say order from above. Ye bubu me papa juma. Sabas so corona near this is voters. 2012, yes, is voters from other regions. Ebe ye juma. And one papa ni dia ye juma dia show me film of now unim. Kwame. Who's a papa ne madoso? I know. Unim. Sa se na ya ban asase. It no mu dey free yen. I say ye tia rent. Woni nipa wo dey free yen. Honorable Nilante Vanderpool. Wow. Mretintin ni mu o say ono so oye papa ba. Yes. Inti da asase no papa enka asem ntom. Mano. Eno onka say ye go tua ni sika amusimo dey rent because na ye Ghana Sports Council for there. Omu ni dwuma bi omu didi nti omu dey rent na nye ye nkwan so na ne ye wo so. Ye bugu ye one day. Say order from above. Why na wa above honom no? Iti kwa mi ma ye mpuye nunu ye ho ne ye nsere. Na nkrofo yawdie wo mumu. Nkrofo de omani tu ye so. Eduru ba bi asofo akese ye bompa ye gina ye chi nyina ye pa wo mu nyinara. Na tumi na ye pe no. Na enye huhu muku. Na o prayer warriors ni abandon in the middle of the road. Intimacy no Professor Michael Kwe mi bu ni pa. Mi bu no. Eti eka hu bi ne bi am asafofo no. A wo mo wo eyi no wo man to wo. Because o ye no de me ba do me kwa benya ma me zero in embra do me kwa benya ni nyina aka hu. Ye besa akpo. Eka hu. Da bi o. Na hwe nkofo a wo papa ehwe wo mo. Emisia nyanka. Empempem edu. Oni biye papa ni egu na dwuma nti wo papa ena wo sori sofo ena mi papa no mo fa ne so ye sofo keke be ha ye o enkrofo hu ni se oye omu chese omu bibia omu wiase ye som no Christmas afofo ye som no na mo fa ni di ama no hwe former president Nana Adudankwa Akufo Addo no ye mi papa lawyer in the 80s through the 90s. Okay. Ono na ye Christmas afo me papa ne lawyer. Wow. Ne bua or de bua party na ye de buy fitikufu time ne ye de ba power. Oyobi a ye bubu na dwumegu a ye ma ne notice. Now order from above next is from presidency and free hin. Oh. Na so ye nyina minister we are part of the executive me patcho me boa. And you report directly to the executive power. Inti say power from above. Ena Kwame ne ye me yakra ne se besin na wo ho no ma wo keke ne ato afa hu ye nya hwi wo ho ye bubu no ne ye twa wo ato hu ene da ho ene NDC fu aba no kwana ko na fa ye financier of the party esa di ne ba me so me o sa bo me ho ka e was the largest constituency once akurugu ba na nsen ya o se ye nche constituency ni be enum ma no iti eka me bo ansa na me de seat na bre mrahye bedwam e de abe amanyoku no enye obi aka wo apostle na aka na mo hwe nanim di ne bone na de ye de mogya nam yenu mi mogya nim utwa me ansuo na eba Christ asafofo mogya nam wo mumu debio itu utwa ho eye we nyina wie na wo ba na wo pese obetworo report na aka kire yen se Alhaji Dr. Mahamadu Bawumia no te ne ba bia ye de na kọ ba ko pe no
eno eyesobo e wo se ye de bono inti Dr. Bawumia no Ghana for ye mpe no inti yenkofo obi fufuro mra Kwame hwe bosum anim ye kone mprensa bosum anim ye kone mprensa yenko history mu Professor Mills se bio nyame fa ne crazy wo be pa kunya yetena so oba ba ko ne fae amfa ni mprensa so ansa na efa anameboa yes yen former president Nana Danko Akufo Addo ye ba 2008 amfa o ye dinkuguo ye dinkuguo no samre ne dan ye ka che mampanyi kufuo ye si nkuguo na ye di no a reflection of na mamuo nti onkopa ne ba bi ntina no nja party na semo maye papa ye kana no tumu tina fie din wan kapa di asem biom ena den na party no epese ye di chire obi ekotu ne twene ne ye di obi be hye ye kon hwe na ba mi party no pese resa na ba mi ensa oba 207 anya yie 2012 anya yie enam domi kwa benya so me ye court 2016 reforms court ruling no na meme so e ba ye ene ye di ye reforms na 2016 ye de ba power o kan bi ne court no ade ne nyina pie wo domi kwa benya yes sure nyina pie wo domi kwa benya but what's argument here enye 5 regions wo esoro nko ana anto amano na antuo ye base kura wa Ashanti region fo nso ankwa ankoto enti ade no enye wo be fa region bi nipa ni fi na emra na sebio Kwame emra ye de Nana Akufo Addo eba no the highest vote no na Free Eastern region na Free Ashanti region the Free Ashanti region it was logic argument be na omo man it is that baby afi chenchina e no ana ese ni nyina to ma the haircut no ankoso won kran ko awo pensioners na bi wo no ofo ho abro na ye di ye nkrofo aboa ye wo party no ebi wo no ofo ho ahemfo wo ho opinion leaders wo ho financiers wo ho ukwa ye mawo adwuma ye mawo bi wodi enso a ni ye gu no hwe Kwame unim se na papa ye ne niama pepe unim se kantanka automobile wo GRA ko ho tutu mu se ontua tax papa bu nani no so se mimi ntua tax awo udi asesa papers ni nyina na fa ko hu nkrofo no na wonya investigations how dare say wo embarrassing a man of God kese say ya what type party na chi na meti parliament ho ne ye frame GRA edin credo ni niama abseen omu create major thing supposed to ntua tax mun kwahwe ni books mun supposed to ntua tax ana boduru ba bi no wo from party no ana because binum say wo kra no wo abandon party no ene ade ye pass yi levy na wuni wo ebim se na wo honom ni ade sa mun say what is answer me pa Kwame matepa na sana me kwa no so me pa cho ubisa Adome kwa benya asem but after yen zero in yeah exactly yen hwe me because kwa benya no Kwame inkofo bi your madwen say eye MPP stronghold odo wa no oye adwuma wo wa anye o wodi akokokura kogina Dome kwa benya MPP benya hwe Dome kwa benya na eda ho sa no one uni plan uni strategy wontimi nweni o enna hotra saa o kane na ho ye nwura mu a na apostle mu afi na no mu chichiri kuro no nye bi ni ne o eye highly cosmopolitan obia wo mu bi adwumayini bia wo mu bi obia adefo wo mu middle class fo wo mu ena fam hofo wo mu wanti ase a wontimi nweni ena wa mafom ama wo mu nso a ukọ 100 times wo belusu inti Dome kwa benya no mesre wo mu baby ani die wo no omu di ni die ne to a hwe kwa me hwe se yakọ primaries na me opponent etimi gina delegates anim ka kire wo mu se be me papa owo me free na sinimu apostle Kojo Safo adwuma a waya ama Ghana no wonko school da odo afuo ono ne papa ko school oye professor ne papa ko parliament da nti obi a ne papa do afuo onko no ne papa ne do afuo no ne ye de parliament hye ne nsa no no na ne papa ye adwuma ne bi pen na wako school nti ye fa ne nko ene wo ne wo di panyi se yatem wo wi a wo be ka se Christ asafofo anto aba da bi o
ye twa yen sase ya nsuo sabe ene fi munye moja wutimi gina ho ka se Christ asafofo no kra omudodo yesen omu wo mu a enye ma omu firi mu nso a entosini nti wanko asori dan bi ani honom a Michael Kwe Junior esi mu da akogu ba ho 4 times eye Christ asafo sorry no wan simu ho na papa na nkasa te brono ne so ankasa nso ye branches miensa I know wan si ebia mu da yambo jacket ya ma na amada na bronya yi papa ye technological exhibition Erano edisi ni no me ni no ena na asem kra mfa me ho nanso ohu otena ase hunu se so obeye yio onye yie won pesoa no so agi so de ni die ma ne ni die wo no oba sorry sa maku enan 4 times yete hwa convention as a technological exhibition na papa ye na afi bia ye pe ya mami na abo ndisi duku ya waduru hwi me hunu wo social media da bio na wo kwe wo de nam party mpanyifo so se me de ba me na ba me papa convention me sere no me kope MP adi masala chikura me guvie ko ho me ko make house chapel enye me papa sorry body mensa ho me ko ho body nyameche prophet body nyameche he me ko Israel king of Jews me ko ne ho nakwa makwa me papa me chia wa no pay he me see jidi koko asori pen area me area champion hina na me nko me se masala chikura na me ko wa nko ba bia o ya bi na yesa adwa safudi ni de na nya me nso me ni mabusua deja na ne ye di egu abonten no na me papa no eye ne de na me ma na eye me de eye omo de yes aba ye de bo ban ane kan say aba de bo tachi no ye de bo ban inti se ene ye de ye no ye de bo adwo asafo a ene ye mfa mo party ni ye heali because mo de bo me no ene me heali ena me come nsem na nkofo bebre kasa adwo na ade na kane no wa me come ye ntwase kwa me ye nyina nkra ni mu ntutu nkra ni o samra ne me kasa ye kra nko bi ntemasem ena sanye na oseye na kwa akoduru no wuyi anu babia na enyi kwame my leader me na me oba odi kan ya why deputy leader in the history of Ghana uko hands at dem untimi mpepa mfiri mu da o time said oba odi kan ya why leader oba odi kan ndisi kura de oba ma mu da e wo mu front bench onum say immediate leader no o ka ho oba bia medida de bia man na boto hajia ogede mu time ba besinsi eba hajia ba foro mu nyinara omunyina ye deputy whip se ma ono abo na atochi mu nyina be di deputy whip wow me pen so pe na metimi boa mpanyifo boa ye peja me de me kwotena asa ekonya no so kwa me na ekonya no wo wudi wi a tesane Independence Day ni ye kra ni e wo bebi a former heads of state etna yeah ye wo custom bi wo parliament ya nti ya semra se obia wedi leader pain se ye hihye ye nkonya na wo se na konya esi current leadership no omo achi pe atama makan hwe okay inti ye ba no na onobu dambo twemu onobu bafu ewua niti wo mu inti ye yi wo mu nyina no omu nyina betena ye chipe first role after leadership role ene hwe bebia onobu Haruna ete hwe bebia onobu Ato Forson mote onobu Muntakam right behind leadership ene wo so omotena kwame wonim se ye di mani wo party ni mu ama former leader se me ye oba o ninti o den you ye me konya e de me koye backbencher oh how kwame koye backbencher is it not the case said do baby no almost say wow abandon parliament na wa kwasha aburuchira che eno kra no ye nyu furu akonya no so o kai sa asem we oh me kai kwame me ba ho ye de me kwasha achire it took the current general secretary honorable lawyer Kodua any honorable Habib na bibi sa ba mrahye bedwamu na omo ba ho ena omo ye adwene ye yenkwai
Kwame ene na ho de me na si form and am si general say obia o ye leader mama no baby asa no so ontena na me ye oba anti no mu jojo mi say dia ene general gina wo mo so sisi a no mo sisa baby e wo se me de makunya si na mo mfa me din ni makunya mo ho ena general secretary hwe ye e ma Honorable Habib eye ese adwuma no ansa na me nya me rightful place atena e wo parliament adai na mudi ni pe ni sa ye wi a ye say ni nyina ye fa so Dr. Mahamadu Bawumia obi nso wo parliament onu so odo yaudie bi saa wo ni mu no onu so te ho no odi yaw party ni a wo fam no onu so di yaw na yaudie ni tra saa e na di ye nyina nya yo waiting for we ne ensemo ababeto yepono so make out say so we can subscribe to channel here but more than say obe subscribe na wa like video no give us a thumbs up na fi share ma wo foforo so na when you be here na wo ensemo ekoso e wo Ghana memo also betimi achere wadwen afa ye ensemo we nyina ho e wo comment box ni mo beti me kabim in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.